Kuru avugwa mu butabera mu gihugu cy'u Rwanda ni byinshi cyane biba bikomeza kugenda bigarukwaho, gusa reka mbabwire ko urukiko rukuru rwa Kigali kuri wa 20 Ukwakira 2025 rwaburanishije urubanza rwajuriwe n'uwahoze ari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ishinzwe gucunga ibiza Antoine Ruvebana uregwa icyaha cyo gusambanya umwana wahamishijwe igihano cy'igifungo cy'imyaka agera ku 10. Urubanza mu bujurire rwabereye mu muhezo, aho byamenyekanye ko impande zombi zajuririye icyo gihano, no kuvuga uregwa ndetse n'ubushinjacyaha. Ababuranyi bombi bajuririye icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo, buri ruhande rusaba ko zimwe mu ngingo z'icyemezo cyasuzumwa ubundi bushya. Muri Werurwe 23 urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwari rwahamije Ruvebana Antoine icyaha cyo gusambanya umwana, rumukatira gufungwa imyaka igera kuri 10. Icyo gihano cyashingiye ku buhamya bwatanzwe n'uwahohotewe wahawe izina ry'ibanga rya VAF hamwe n'abandi babiri batanze ubuhamya bamenyekanye nka BCF ndetse na BEF, ndetse na raporo y'inzobere mu mitekerereze psychological report yashimangiraga ibyavugwaga n'ubushinjacyaha. Mu rubanza rwabereye mu muhezo, Antoine Ruvebana yaburanye ahakana ibyaha aregwa, avuga ko ashinjwa ibinyoma n'umugore we bari bamaze gutandukana. Ku rundi ruhande ubushinjacyaha bwo bwari bwasabye ko yahamwa n'ibyaha agahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 25. Nk'uko ubushinjacyaha bubivuga, Antoine Ruvebana yashinjwe icyaha cyo gusambanya umwana yakoze muri 2005 kugeza muri 2013 agikorera mu Busuwisi, aho yari mu kazi ka leta, n'icyo gusambanya abandi bakobwa. Urukiko rwaje rero kumuhanisha imyaka 10 rushingiye ku kuba harabayeho impamvu nyoroshya zirimo kuba ari ubwa mbere yarakurikiranyweho icyaha kandi ngo byamufasha kwisubiraho. Antoine Ruvebana kandi yahanishijwe gutanga indishyi z'akababaro zingana n'ifaranga rimwe ry'u Rwanda. Antoine Ruvebana yabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'ibiza ndetse n'impunzi Midimar, ubu yahindutse Minisiteri y'Imicungire y'ibiza Minema kuva mu mwaka wa 2012 kugeza muri 2017. Urukiko rukuru ruzatangaza icyemezo cyarwo kuri urubanza mu bujurire ku itariki 21 Ugushyingo 2025, nk'uko amakuru akomeza kugenda abigarukaho. Duce mu gihugu cya Cameroon, babwire ko Paul Biya yongeye gutorerwa kuyobora igihugu cya Cameroon. Komisiyo y'amatora yemeje ko Paul Biya w'imyaka 92 azatsinda. Komisiyo y'amatora muri Cameroon yatangaje ko ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu by'agateganyo byerekana ko Perezida Paul Biya w'imyaka 92 y'amavuko ari we uzatsinda. Iyi komisiyo ku 20 Ukwakira 2025 yatangaje ko Paul Biya wo mu ishyaka CPDM azagira amajwi hagati ya 53 na 58% mu gihe akanama k'igihugu gashinzwe itegeko nshinga kazaba kamaze kwemeza ibyavuyemo bidasubirwaho. Umukandida Issa Chiloma Bakari uri mu bahabwaga amahirwe yo gutsinda yatangaje ko ahubwo ari we watsinze aya matora kandi ko azakomeza kubishimangira. Yagize ati, insinzi yacu iragaragara kandi igomba kubahwa. Biya agomba kwemera ukuri kw'amajwi y'abaturage cyangwa se agashyira igihugu mu bibazo. Ishyaka CPDM na guverinoma ya Cameroon byamaganye byatangajwe na Chiloma imyaka 76 y'amavuko, bigaragaza ko ibyo yakoze binyuranyije n'amategeko kuko atari we ufite ububasha bwo gutangaza ibyavuye matora. Inama y'Episkopi Gatolika yo muri Cameroon yasabye abanyapolitike koroherana bagaharanira amahoro n'ituze mu gihe batekereje umusaruro udasubirwaho w'amatora y'umukuru w'igihugu. Kiliziya Gatolika kandi yagaragaje ko umusaruro udasubirwaho w'amatora uzashingira ku kuri kandi ko ubuyobozi bubifite mu nshingano budakwiye kugira ibyo buhindura. Amatora ya perezida wa Cameroon yabaye tariki ya 12 Ukwakira. Paul Biya umaze imyaka 43 ku butegetsi ashaka kuyobora indi myaka 7. Chiloma we akaba ashaka gukora ibisa n'ibitangaza akamusimbura. Biteganyijwe ko akanama ka leta ya Cameroon gashinzwe itegeko nshinga kazatangaza umusaruro udasubirwaho tariki ya 27 Ukwakira, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Mu yandi makuru, abanyarwanda bavuga ko nta kabura imvano kandi ni koko umuririmbyi ajya gukora mu nganzo agahanga afite ikimuteye, kimwe n'uko umwanditsi agira ikimusembura mbere yo gutangira kwandika. Nibyo byabaye rero ku munyamerika witwa Stephen Kinza ubwo yafataga umwanzuro wo kwandika igitabo Rwanda's Rebirth and the Man Who Dreamed It, kigaruka kuri Perezida Paul Kagame wahaye isura u Rwanda nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Uyu mwanditsi avuga ko muri 2006 na 2007 yagize amahirwe yo kwicarana na Perezida Paul Kagame bakamara amasaha arenga 30 amubaza
ibibazo yari afite kugira ngo rero ashire amatsiko anayamare akazasoma igitabo cye. Kinza avuga ko ubwo yari ari mu Rwanda igihugu cyasuwe na Abdullahi Yusuf Ahmed wari uyoboye Somalia aje gusaba Perezida Kagame ko yamuha inama n'ubufasha byatuma umurwa mukuru Mogadishu ugarukamo ituze, cyane ko kuva mu myaka y'1990 igihugu cyarimo imivurugano y'intambara z'urudaca. Ati ubwo nabonanaga habahana ibiganza nibaje impamvu u Rwanda rwabashije kwiyubaka nyuma y'imyaka 10 hakozwe jenoside yakorewe Abatutsi, ariko Somalia ikaba icyugarijwe n'intambara n'amakimbirane. U Rwanda ubu ruratuje, ati rurashimishije kandi rwuzuye icyizere. Ati ibi ni gute byashobotse? Uyu mwanditsi avuga ko yatunguwe no kubona abantu benshi cyane barasuraga u Rwanda ntibatinye kurushoramo imari, ko byose byaterwaga n'ubuyobozi bwiza bufite icyerekezo, n'abaturage rero bakabonamo icyo cyizere nk'uko rero bagiye babishimangira mu biganiro bagiranye nawe. Mu bantu avuga yabonye mu Rwanda akarusho rero kwibaza ibibazo harimo Bill Clinton wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bill Gates ubwo rero yatangaga $900 by'amadolari y'Amerika byo kubaka ikigo cy'ubuvuzi cyo guhuguriramo abaganga muri Afurika ku bijyanye no kuvura indwara zandura. Howard Buffett wari umuyobozi mukuru wa Starbucks, Andrew Yang wahoze ari meya wa Atlanta n'abandi. Nyuma yo kuganiriza abarimo wari ambasaderi w'Ubuholandi mu Rwanda Peter Skorner, akamubwira ati ibyo abantu bagezeho hano mu gihe gito mu jenoside yakorewe Abatutsi n'ibitangaza, akabisubirirwamo n'abandi bantu bose bakomozaga kuri Perezida Kagame. Kinza yarushijeho kwibaza ibibazo. Ati ubundi Kagame ari muntu ki, akurahe umwete wo kudacika intege, kandi ni gute yizera ko agahugu gato nk'aka kahuye n'ibibazo gifitemo imbaraga abandi batabona? Ese koko inzozi ze zizaba impamo u Rwanda ruhinduke igihugu cy'igitangaza muri Afurika? Kinza anezezwa nuko ibisubizo by'ibibazo yibaza byose yabibonye abyiherewe na nyirubwite Paul Kagame, aho agaruka ku nzira y'inzitane yaciyemo, ubuhunzi, urugamba rwo no kubohora igihugu ndetse no guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi. Nibyo rero umwanditsi yarereyeho yandika igitabo cye yise kongera kubaho k'u Rwanda, n'umugabo warose izo nzozi, tugenekereje mu rurimi rw'Ikinyarwanda, aho Kinza agaragaza Kagame nk'umuyobozi ureba kure, akaba n'icyitegererezo ku Banyafurika muri rusange. Muri iki gitabo Perezida Kagame rero yabariye umwanditsi nkuru y'urugendo rugoye rwamuvanye muri Amerika aza mu Rwanda kuyobora urugamba rwo kubohora igihugu. Nyuma yaho General Major Fred Rwigema ari umugaba mukuru w'ingabo yishwe ku itariki ya 2 Ukwakira mwaka w'1990. Urugendo rwatangiye ku itariki ya 8 Ukwakira mwaka w'1990 ubwo Major General Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame bahagurukaga i New York mu ndege yerekezaga i Londres kugira ngo Madame Jeannette Kagame afatire igana i Bruxelles mu Bubiligi, aho yagombaga rero kwakirwa na muramukazi we. Abanyamuryango ba FPR Inkotanyi bari mu buhungiro bari barakusanyije amafaranga agera ku 80 by'amadolari y'Amerika, amafaranga Major General Paul Kagame yashyikirijwe nyuma yo kugera ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Heathrow mu Bwongereza ku itariki ya 9 Ukwakira, aho yafatiye indege yerekeza muri Afurika ku munsi wakurikiyeho. Yafasheho make agura imiti yagombaga kuvura abakomerekeye ku rugamba, ayandi ayarekera mu gikapu yarimo. Perezida Kagame wagombaga rero kuva i Londres agaca Nairobi mu gihugu cya Kenya akabona ku Kampala, yavuze ko yahisemo rero guhindura uru rugendo kuko yari azi ko yatangiye gushakishwa. Nari mfite itike iva i Londres Nairobi Kampala, ariko ku munota wa nyuma aho guca Nairobi nahisemo rero guhindura. Nabonye indege ijya muri Ethiopia mpita ngura itike. Muri Ethiopia yahamaze iminsi 2 aba ku nshuti ye yakoreraga umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ahava ku cyumweru tariki ya 14 Ukwakira mwaka w'1990. Ku kibuga cy'indege cya Addis Ababa yahuriye n'ibibazo kuko umuntu yari yasezeranyijwe uri bumufashe gutambuka atamusanze, cyane ko mu gihugu hari imvururu. Ngo byaragoranye cyane kwaca kuko yari afite ayo madolari menshi cyane atamenyekanishije, akagira imyenda ya gisirikare, indangamerekezo n'ibitabo bikubiyemo inyigisho za gisirikare. Ibi byose rero ngo byari gutuma afatwa. Icyo gihe Perezida Paul Kagame yabashije kandi kwaca ahita afata indege imwerekeza i Entebbe mu gihugu cya Uganda, aho yamaze amasaha make yafashe yo kuryama, ava asanga abandi ku rugamba. Hageze mu Rwanda yasanze ingabo za RPA zaracitse intege, inkomere ari nyinshi. Ati byari byazambye cyane, birashoboka ko ariyo shusho mbi nigeze kubona mu buzima bwanjye.
iyo ndetse na jenoside yakorewe abatutsi ni ibintu byashyize ikimenyetso ati mu buzima bwanjye, mu mitekerereze yanjye, ibintu bishobora kuba byarahinduye ubuzima bwanjye iteka ryose. Ibyo bintu bibiri ntibijya bimvamo ati mbana nabyo. Yahise ahindura uburyo bw'imirwanire, ingabo ziva mu kurwana mu buryo buzwi nka conventional warfare zijya mu buzwi nka guerrilla ndetse na mobile warfare. Icyizere cyongera kandi kugaruka mu basirikare kugeza ubwo RPA yahagarikaga jenoside yakorewe abatutsi ikanabohora igihugu muri Nyakanga umwaka w'1994 nk'uko uyu mugabo Kinza yagiye